Sehari dua ini gempar semula berkenaan kes mahkamah di antara Yusof Rautha dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah sebenarnya yang berlaku? Bagaimanakah semuanya bermula? Siapa sebenarnya Yusof Rautha? Keluar kan, Yusof Rautha. Mungkin berkenalkan sedikit latar belakang Yusof. Saya asal daripada Pulau Pinang. Datuk saya adalah arwah Haji S.M. Muhammad Idris. Tahun ini umur saya 27 tahun. Saya pernah belajar di Warsaw, Poland, dalam kejurusan Finance and Accounting. Selama 2 tahun, malangnya saya terlibat dalam satu kemalangan yang telah mengakibatkan saya immobilized selama 6 bulan. Dan selepas sembuh, saya bekerja dengan family business saya di Pulau Pinang. Sehinggalah saya bertemu dengan Anwar di rumah datuk saya semasa dia datang untuk visit. Dan dia offer kerja dengan dia pada September 2018. Itu bukan kali pertama saya jumpa dengan dia. Pernah jumpa dengan dia banyak kali. Kebanyakan masa jumpa dia di rumah datuk saya. Setiap kali dia datang ke Pulau Pinang, dia mesti akan datang kunjungi datuk saya. Jadi pertemuan yang terakhir ini di rumah datuk saya tidaklah sesuatu yang out of the ordinary. It was usual. Bagi saya, bila diberi satu peluang untuk bekerja dengan kononnya bakal Perdana Menteri, it was a good opportunity. Tak kira lah sama ada buat research ataupun yang tidak terlibat dengan bidang yang saya belajar. Tetapi I had a background in research. Jadi saya menganggap itu satu cabaran dan saya menyahut cabaran tersebut. Sesuatu kesalahan dari segi jenayah telah dilakukan terhadap saya. Tak kiralah dia VIP ke, orang politik ke, orang besar ke, orang kecil. Satu jenayah telah dilakukan dan perlu disiasat dan justice must be delivered. To me, it's immaterial whether he's a VIP or not. Saya tak kisah dia orang besar ke orang kecil. Nak kata terkejut tu tak boleh, sebab ada parts of me yang prepared to accept yang there will be no action by the AGC. Tapi bila terjadi juga keputusan tu dikeluarkan secara rasmi, saya marah. Kononnya seorang yang telah membuat kesalahan boleh terlepas begitu saja. Dan saya tak boleh menerima keputusan sebegini tanpa justifikasi. Kalau dia nak saman. Tak perlu nak pergi inform, nak pergi announce. Buat saja. Action speaks louder than words. Saya telah memberikan kerjasama yang penuh kepada pihak polis untuk mereka membolehkan mereka untuk melengkapkan siasatan secara terperinci dan berkeseluruhan. A crime was committed. A crime of a sordid nature was committed on me by someone who has been convicted not once but twice in the court of law. This has shown to the public that this is a person who is a repeat offender. Although my case is not as grave as his previous crimes, it's still a very serious offence. I believe the police have completed their investigations wholly and done their utmost best to establish all the right facts. For the AG's office to be dismissive and putting out a very vague statement,
I think that's a travesty of justice. It sets a very dangerous precedent as to how things will proceed in Malaysia. And I cannot accept that. I will not accept that. I will do all that it takes to ensure that justice is served. Semasa saya mula bekerja dengan dia, memang saya melihat dia sebagai seorang yang mungkin boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi selepas apa yang berlaku pada saya dan his behaviours after everything that happened, absolutely not. He's not qualified. Morally, ethically, spiritually, absolutely not. Saya rasa pada pendapat saya sendiri, yang Anwar tak layak menjadi seorang Perdana Menteri disebabkan oleh beberapa ciri yang saya came to experience, yang menunjukkan pada saya he does not have what it takes to be a leader. He may be a good politician, but he has no qualities of a leader. Sebagai seorang pemimpin, dia patut mempunyai fokus yang pada isu yang he talks about, which is leadership and governance and integrity and reforms. Tapi ini pula dia asyik nak fokus pada benda lain. Selepas saya membuat akuan bersumpah dan membuat PC, ada beberapa pihak yang memanggil saya untuk berjumpa dan sebagainya, tapi saya tak layan. Dari segi kerjaya, I am back with my family business and I want to go back and complete my studies, of course. Come back and contribute in any way I can to help Malaysia grow and prosper. Kalau berlakunya satu kesalahan, ambil tindakan yang sepatutnya dan jangan menipu. Dan kepada yang tak ingin keluar, saya faham, tak ingin nak menceritakan masalah kes-kes yang telah berlaku kepada mereka. Saya faham apa yang anda mengalami. I went through the same thing. It took me a while before I was willing to come forward. But you should not be stopped because the person is a VIP or whatever. Perhubungan datuk saya dengan Anwar Ibrahim goes back about 50 years. Sejak Anwar dalam 20-an atau 30-an. Datuk saya rasa tak menganggap Anwar ni seorang yang sebegini. Sewaktu kejadian Oktober 2018, umur datuk saya 93 tahun. He was in and out of hospital. I did not have the heart or the emotional strength to tell him and to tell, because if I went out in public with this, if I tell him or tell the public, he will come to know. It will affect him. Saya tak sanggup buat benda tu pada dia. Dan unfortunately, my grandfather passed away in May 2019. About the same time I was assaulted by Farhash. I engaged a lawyer in early June. Dah lawyer tu sebab saya kenal, saya menceritakan keseluruhannya. Tapi lawyer tu tak nak pegang kes ni. Dia nak just address on the two, Farhash dengan Presek Anwar. Pasal Anwar ni dia ketepikan. Dia tahu benda tu serius, tapi dia tak, pada pendapat saya lah, dia tak berani nak touch that matter. Jadi since that time, saya cuba nak cari lawyer yang berani untuk nasihatkan saya untuk next step forward. Sampai bulan November, nothing happened. No lawyers that willing to come forward. So saya kata pada diri saya, I have to go and fight this myself. So saya buat akuan bersumpah dan saya teruskan dengan cara yang saya rasa will be effective.
Sama-sama kita nantikan apakah yang berlaku seterusnya.